toropong ya Antwerp kwa Belgium. Puso e itlama go tlhomamisa kgololesego ya bobegadikgang le go ikemela ka esi ga bobegadikgang jwa puso. Mme mo go tsa metshameko. Sa BR Highlanders se fenya Sasankoyo Bushbucks mo motshamekong wa ligi ya First Division North. Wetso yo tolokolola dikgang tse ka puo ya diatlabidiwa Patricia Chobonyane Makoretsene. Tautona Advocate Dumaboko o emeletse mosong ono go ya kwa Belgium kwa tla tsena mphuthego ya mahama wa ditemane ya FSS kwa toropong ya Antwerp. Tautona Boko o solofetse go rola molaetsa wa botlhokwa kwa phuthegong eo e tshwereng ka fa tlase ga setlhogo se se reng Navigating a New Era. Phuthego eo e kileng ya tshwarelwa mo toropokgolo ga Borone e rulagantswe ke lekgotla la World Diamond Center le le okametseng theko le thekiso ya ditemane lefatshe ka bophara. Bana le seabe botlhe ba mahama wa ditemane ba solofetse go kopana go buisana ka seemo sa kgwebo e ya ditemane. Tautona Boko le lekoko la gagwe ba tla etela diofisi tsa AWDC le lefelo la Diamond District le le rethegatsang ditemane le company ya Rosy Blue Holder. Moleton le la malatsi a mabedi Tautona Boko solofetse go buisana jalo le tona kgolo ya Belgium Re Alexandre de Croo. Abo a kopana gape le mokwaledi mogolo wa lekgotla la African Caribbean and Pacific States kwa Brussels. Lekoko la ga Tautona Boko la akaretsa mohumagadi wa gagwe Mekaone Boko, tona ya tsa mafatshe a sele Dr. Penyo Butale, tona ya kgotetso le ditswammung Mmebogolo Kenewendo le bagolwane bangwe ba puso. Tautona le lekoko la gagwe ba solofetse mono gae ka tsatsi la Labone kgwedi eno e le 20 le bofera bobedi. Ga boela mono gae tona wa ofisi ya Tautona Remoeti Mohasa a re puso e itsetletse mo maitamong a gore bobegadikgang jwa puso bo gololesege go bega le go direla setšhaba ka mokgwa o tlhomameng. O ka ile fa go tlamega go tlhama khuduthamaga e tla laolang kana komiti jalo e tla laolang tsamaiso ya bobegadikgang jotlhe bo akaretsa jwa puso le jo bo ikemetseng go netefatsa maikarabelo a maemo a kwa godimo le tsamaiso tse di tlhomameng tsa ditiro tsa bobegadikgang. O ne a bua kwa phuthegong ya bobegadikgang ya gagwe ya maitebolo a sena go tlhongwa tona wa lephatale o tshidile Onkabetse wa Pega. Puso e ntšha e ithagoletse tsela mo malatsing a ntlha a lekgolo a go busa ga yone ka diphetogo le dithabololo ka go harologana, nngwe ya tsone e le diphetogo tsa kgololesego ya bobegadikgang jwa puso e kayang e le botlhokwa. We have always said, and I will repeat, gore mass media e ne ntse nkete e dirisiwa e nkete is a propaganda arm ya the ruling party. Ebile re kgala gore mass media e tshwanetse gore be eteletse pele ke a board independent from political interference. That is still our position. Tshwanetse gore mass media, the government should compete for space mo bobegadikgang like everybody else. This thing ya go dumela dikgang ke tse ile go ditswa go goromente ga re dumelane le tsone. Dikgang ke dikgang. Go lemogeng botlhokwa jwa bobegadikgang jo bo gololesegileng jo ebileng bo ka gwetha boikarabelo jwa tsamaiso puso mo maphateng a harologaneng go mo maruding a bobegadikgang go tsaya maikarabelo a one a go sala molao morago. The state has no business mo regulating bobegadikgang. Ya ne di kopa gore one re batla responsible journalists, two re batla gore mente o le hand space to perform. Ha go dimohale re batla sengwe se se tana se o ha minister ga wa dira sente ha megadikgang ga wa dira sente. Kgololesego ya bobegadikgang e na le seabe se segolo mo go nonotsheng puso ya batho ka batho le ditshwanelo tsa batho e le dintlha tse di leng botlhokwa mo thabologong ya setšhaba ebile e tsamaelana le maitamo a puso ya ipeileng pele go a diragatsa. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Re setse re le kwa phuthegong eo ya bobegadikgang tona ene ofisi ya ga Tautona Remoeti Mohasa o tlhalositse fa puso e tsepame mo go sekasekeng ditsamaiso tsa molao o tsamaisang lekgotla la ditlhopho la Independent Electoral Commission IEC. Re Mohasa re maiteko ao a tla neela lekgotla la IEC dithata tse di nonofileng le ikemetse le go dira maitlamo a lone ka tshosologo le ka botswerere. Motšadi Mokibelo wa Pega.
ha buisa phetogo ya bobegadikgang tona ofisi ya gatautona re Moeti Mohasa o supile ha mo maitamong a bone ba dumela mo go tsenetseng gore go seka-sekwe molao o tsamaisa lekgotla le le tsamaisa dithopho o gore le nne le dithata tsa go tsamaisa le go direla dilo mo pontsheng. Nngwe ya dintlha tsa konokono a tlhalosa ga go tshwanetse ga balwa ditalama kwa mathophelong ka nako ya dithopho. UDC government illa haeta nthalositse batho ha re simolola gore we are a project e le gore ke a setšhaba, and as we walk along we have to make sure gore we on board batho and ba tla re guida mo tshwanetse gore se dire. Se sengwe se ne re tle re bua ka sone ba gaetso ke gore re tlo lebelela the mandate wa IEC and make sure that IEC is independent. Jaaka entse ka rona ne dumela gore IEC as it is right now ga independent. So go na le dilo tse di mmalwa tse e leng gore ta discussa mabapi le go baakanya Electoral Act. Re Mohasa o tsweletsa tlhalosa ga lekgotla la twantsho tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo la Directorate on Corruption and Economic Crime DCEC e le nngwe ya makgotla a ditsamaiso tsa lone di tshwanetsweng tsa thodumelwa. Re dumela gore DCEC ka ha ntseng ka teng ga ya tshwanna gore e re ha ntsha pego ya yone e ise go tautona. What it should in fact do is submit its report to Parliament. Ibile re batla gore the actual act ka bo yone ya ka ntse ya DCEC e te le bia sepsa ka gore re batla makgotla a ikemela a le nosi, even the appointment of the head ya IEC. Swantse gore go ne le committee ya Parliament e swantse gore e mo interview go le public. O tlhalositse gape ga lekgotla le le emetseng dikeletso tse dituelo tsa babereki le tla simolola le go dira tirongwaga o tang ka kgwedi ya Tlhakole e ya hihing. La itse gore ne re ntse re bua ka gore o tshwanetse gore go baakangwe bargaining council. We have had the opportunity ya go interact le the head wa DPSM. Ibile re dumalane gore re tshwanetse gore by the end of February e be re baakantse gore ya no bargaining council e be bereka. We are going to review with a view of amending the Public Service Act. Mr. Tasidera, in consultation with the unions. Re Mohasa o gothile ba direla puso go tswalla ba bereka ka nata le go ntsha maduo go setšhabeng ka seo se ka isa lehatshe leno ko mankaleng. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Mothusa tona kwa ofising ya Gatautona mme Maipelo Mophuting a re puso e mpšha e tsaya ka tlhoafalo dikgang tsa kgokgontsho ya bong a re ke ka moo a tla netefatsang gore palamente ya tsiboga e bo e fetisa molao o kgatlhanong le kgokgontsho ya bong go babalela matshelo a batho. Mme Mophuting o ne a bua ka matlhatso kgotsa ka tsatsi la maapeo kwa tshimolodisong ya malatsi a le 16 a go lwantsha kgokgontsho ya bong, 16 days of activism e neng e rulagantswe ke mokgatlho wa Botswana Family Welfare Association BOFA. Jessica Pilane o na le ko. Dikgang tsa kgokgontsho ya bong e santse le matshosetsi mono gae ka di tsweletse ka go gola le go tshwenya mme mo maitekong a go tsibogela seemo se lekalana la BOFA le ne la rolela mothusa tona wa ofisi ya Gatautona mme Maipelo Mophuting matshwenyego le kopo ya bone ya gore palamente e tsibogele seemo se ka go fetisa molao o tla itebaganyang le dikgang tsa kgokgontsho ya bong. We are experiencing itemogela kgokgontsho tsatsi le letsatsi ka gore re bereka le batswa setlhabelo ba ileng gore ke ba dingwaga tse di simololang ka 10 go fitlha ka tse 24. Ka jalo potso ke gore fa ba setse ba godile ba tla bo ba le mo seemo se sentseng jang. Ke ka seo re kopang gore molao o wa kgokgontsho ya bong o seka-seke a bo o tsengwa mo tirisong. and then that's why we as the National Gender Commission support this. Re le ba National Gender Commission re ikaelela go ema nokeng puso mo go diragatseng kgato e ntle e ya go ema kgatlhano le kgokgontsho ya bong. To achieve this goal, because this is the one milestone that is necessary.
le fa go ntse jalo mme Mophuting a supa fa a tla kopo e mme ebile a tla ema nokeng go netefatsa fa e diragadiwa kwa palamenteng mo maletsing a lekgolo a ntlha a phathi e busang. It is a very, very important bill for us as Batswana gore we must pass it and we must start implementing. Ke tshutiso e ntle e leng gore tshwanetse ya fetisiwa le go dirafadiwa e se mo ga borone fela ka jalo tiro ya metla we sa wela fa ke ka seke ke ye menokeng. Hela ga re tse dinepe hela we are implementing countrywide seng hela mo ga borone and surrounding areas. One of the key things we are looking to do ke go implement re se dirang gone jaana ke go dira lenaneo la botsogo le le tla neelang Motswana mongwe le mongwe sebaka sa go bona ditlamelo tsa botsogo tsa boleng jo bo kwa godimo. Ka jalo ntlha e botlhokwa thata fa go tsena mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong gore re kgone go fenya kgokgontsho ya bong ke gore a bo le ditlamelo tsa botsogo e le tse di siameng. So botsogo, the healthcare aspect of it is quite important. So go tshwanetse gore ha ile gore we are serious about gender-based violence le go combat e be le gore the health system is able to respond ka tsela e tshwanetseng. Tshwaragano magareng ga botlhe ya tlhokafala mo go nyeletseng kgokgontsho ya bong ka jalo setšhaba se kopiwa go tshwaraganela dikgang tse gore ba kgone go ipetlela isago e ba tla tshela mo go yone bagolo lesegile. Jessica Pilani, BTV News, Gaborone. Tona tsa mafatshe a sele Dr. Penyo Butala re go tlhakatlhakana ga tsamaiso ya lefatshe lotlhe ka ntlha dikgotlang tse di farologaneng ka jantwa e kwa mafatsheng a Russia le Ukraine go supile fa ile gore nako e gorogile gore kgaolo eno ya Afrika e emise go ikaega ka dithuso tsa mafatshe a sele mme kopana le megopolo le tirisano mmogo ya go aga itsholelo ya kgaolo ya yone. Tona Butala ona bula phuthego ya lesome le borroba bongwe ya African Economic Conference mono tropo kgolo Gaborone. Tsholofelo Tombale wa pega. Go tlhakatlhakana ga kabakanyo ya madirelo lefatshe ka bophara mo go bakilweng ke ditiragalo tse di farologaneng jaaka go runya ga bolwetse jwa COVID-19 le ntwa ya Russia-Ukraine le tshenyo e di bakileng mo itsholelo ya puso ya mafatshe a tlhabologileng e ne ya senola go bokoa jwa mafatshe a tlhabologang ya go ikaega ka mafatshe a itsholelo e kwa godimo go bona madi le dithoto. Ke gone ka moo teno wa lephata la tsa mafatshe a sele Dr. Penyo Butala a gateletseng gore mafatshe a Afrika ga a tshwanela go nna a akanya go ipusa mme a re ke nako ya go diragatsa seo. As African governments, are we ready to implement? Jaaka dipuso tsa Afrika a re ipaakanyeditse go diragatsa. Rona mo Botswana jaaka puso e ntšha re iketleditse ebile re ikeeletsa go dirisana le balekane ba rona ba mafatshe a sele ba re dirang mmogo le bone. Re ikemiseditse ebile re ipaakanyeditse go simolola go dira ka Afrika o re mmatlang jaaka go tlhalosiwa mo tebelong pele ya Agenda 2063. Agenda 2063 vision. Baitsanape bana ba gatelela bokgoni jo kontinente ya Afrika e nnang le jone. The world is moved from being unique. Lefatshe le fetogile go tswa mo mafatsheng a ikemetseng ka nosi mme gompieno a tlotlile thata tshwaragano ya motia go tsepama mmogo se a batlang go se dira go raya gore go na le kgaisano e golang gareng ga mafatshe a kgatlhegang mme Afrika e fetogile lefelo la kgaisano e ntsi ka ntlha ya dilo tse Afrika e nang le tsone e na le banana ba bantsi le ditswamong tse dintsi. For population, its mineral content. This continent has kgaolo ya Afrika e na le 65% ya lefatshe le le lengwang. Afrika o ka kgona go ntsha dijo tse di lekaneng lefatshe lotlhe ka jalo re ka jesa Afrika le lefatshe lotlhe. and feed the rest of the world. Right now, as you are mentioning in the conference, Gona jaanong fa re bua ka dikgotlang re na le selekanyo sa 15.6% sa lekgetho go yeng ka ditlhwatlhwa le boleng jwa dithoto tse di feletseng mme se se sennye go gaisa tsotlhe tse di kileng tsa nna teng. Go na le dilo tse dintsi tse re ka di dirang go nonotsa bokgoni jwa ba ba duelang lekgetho jaaka tiriso ya maranyane gore mongwe le mongwe a tle a duele serwe sa gagwe. Go akaretsa botlhe go ka re thusa go fokotsa makgetho le go kgona go bona madi a a oketsegileng. allow us to lower the tax and be able to get more. Maloko ao a tseneng bokopana joo ga mmogo le baitsanape ba senotsa fa isago ya kgaolo ya Afrika e le mo maruding a kabakanyo ya dithoto tse di dirwang mo go yone e le tsela ya go fetlha ditiro le khumo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone.
ka go ya tsela e tswang kwa gantsi ya kwa New Qade e lopileng madi a fetang sedikadikega di le sephatlo 1,400 billion pula e tla simolola mo dibekeng tse pedi e tla wediwang mme e tla wediwa jalo mo dikgweding tse di 30. se se roletswe banni ba New Qade kwa putegong ya kgotla ke tona ya dipalamo le ditiro tsa dithabololo yo gape le mopalamente wa kgaolo ya Gantsi North Renoa Salakai. Angela Enosa wa bega. Ka ngwaga wa 2009 lephata la selegae la dira moalo a tsela e go kakanyang toropo ya Gantsi le motse wa New Qade. Tsela e sekgala sa 97.3 kilometers mme e tla akaretsa le tse di tsenelang ko metseng ya East le West Hanahai. Tiro e tla thusa ba dikomponi tse di ikemetseng ka nosi go nna le seabe se se bonalang mo go godiseng itsholelo bogolo jang mo go tsa temothuo le go thama dikhumo le ditiro mo kgaolong ya Gantsi. Tiro e ya akaretsa go aga tsela kgotsa go thala sekonotere go tswa ko Gantsi go tsena ko New Qade ya boleele jwa 97.208 kilometers ga mmogo le ditsela tse di tsena mo metseng ya West Hanahai le East Hanahai ya boleele jwa 27.936 kilometers. Tsela e yotlhe e boleele jwa 125 kilometers. Tsela e amogelwa ka boitumelo ka jaana banni ba metse meraro eo ba ntse ba sokoditswa ke seemo sa yone ka ba kola bontsi jwa ditlamelo tsa bone kwa toropong ya Gantsi. Asore batho ba New Qade hana a kitisane to tsela kono ke tla ka dikgang tsa tsela asore ga ba e batle ke sone se o kare ke ga ke ba bone ya no bekereng ya o ka bo bona hela mo tshimologong o saenwa mo ke gone mo ile gore go ila ga tisa moko e ba re dume a re hirilwe a re bereke a re change a re hetoge o tse madi a wa ga dirisetsa se ile go sta hetola botshelo ba gago a bona ditsela di tsena mo di-settlement di tsena mo dikgaolo tsa rona gone gore re itirele di-business e ka re tabona le access ya go rekisa tsela e tabele ba ba netsweng boikarabelo jwa go dira tiro ba re ba tla e dira ka nako ka madi a dumalaneng le ka bonokopila gongwe le go kore yang teng re netatsa gore re thapa bana ba bago le lona lo sekolo re swabisa kgotsa la swabisa boeteledipele ka gore re na le mathata a gore ga o sena ba sena go bona madi a ntlha tona ba nyelela ba re ba go name ba somola mowa yaanong ga re batle dikgang tseo ka gore ke utlwile gore tona re tshwanetse gore re beregeditse tsela e mo dikgweding tse di 30. Tona a re tsela e tla lomaganya batho ba kgaolo le metse e mabapi seo se tla go sang go isiwa ga ditlamelo ka setšhabeng go bulela metswedi ya megama e harologaneng ya itshulelo a bo ithusa le gone go tlhabolola matshelo a batho ba selegae. Angela Enosa, BTV News, New Qade. Wetso pego engwe ke reng pula ya matlakadibe tlotse go somane kwa toropong ya bobedi toropo kgolo Francistown mme ya tlogela bagwebi ba ba botana ba bontsi jwa bone ba direla mo mebileng ba iphotlhere. Pula eo go bolelwa e nele ka bokete mo nakong ya metsotso e le 30 e sa eme mme ya baka tshenyo e kgolo mo bagwebi ba ba botana mmogo le dikolo dingwe tsa puso. Mogolwane wa kampani ya badisa dikago ya Security Systems Rekhosi Mampoloko a re pula e tsile ka diphefo tse di masetla mme a digela ditlhare dingwe mo godimo ga dikoloi le mebotokara mo bontleng bongwe jwa mmolo ya Nswazwi. Repoloko o bile gape a rotloetsa setšhaba go nna ba le podimatseba mme re ba lemoga gore maemo a bosa a fetoga ba kohe go itsa tshenyo e bakwang ke dibetso tsa tlhologe ka ja pula ya kateko mo toropong eo. Bagwebi ba ba botlana bone ba kopa puso go ba namola mo serung se se ba wetseng ka jaana bontsi ba bone ba re ba itshetsa kana ba tshetsa ba malapa bone ka le mmenyana le ba le bonang mo dikgwebong tseo tse di potlana. Me gone ile ra bolela bone beng ba dikoloi gore ba gaetso a re le ke gore a re bonang dipula ena re ska na re pheka go tsa dithare tsele tsa rona tsele ga di a sima ke tsa sekgowa hela ga o diana le kgona re phewelana dithela go se
go ile go sete re le bagwe ba mo Francistown tetswe ke pula engwe ya matshutshute re sane re sa sologela gore e ka re senyetsa re senyegetswe thata dilo di tsamaile gore go kopa-kopane gote digase bo eng di-stoko gote le ditafole re senyegetswe mo Francistown. Wetswa ile gona o tsiwang segona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television Primaneng ya tsatsi la mosupologo. Moatlhodi mogolo tota e se moatlhodi mogolo wetso ke bakanye. Moatlhodi wa kgotla ya ditsheko kwa Francistown Justice Masilo Mathaka a re bana ba basimane mo dingwageng tsa gompieno ba gola ba sena tlhokomelo ya borre ba makgonthe ba ba ka bonye le bone ba fang bana boeletsi le bokaedi mo matshelong a bone. Fa bua kwa letsatsing la mafatshe la borre kwa Francistown Moatlhodi Mathaka a re bana ba basimane ba ba godisiwang ke bomme ntle le rre ba felela e le bone ba ba dirang ditiro tsa botlhokatsebe ba sa le bonyaneng. Bethany Mando wa bega tiro ya go ipelela letsatsi la borre la boditšhabatšhaba mo Francistown e rulagantswe ke lephata la banana le bong go tla go buisana ka dikgang tse di amang borre di akaretsa le seabe sa bone go tlhokomela malwapa. Fa e sa le Botswana a simolola go ipelela letsatsi la borre ka ngwaga wa 2013 le sena go thomiwa semmuso ka 1999 borre ba ipha sebaka go nna mmogo mo letsatsing le. Le fa go ntse jalo go kaiwa fa mo lefatsheng leno malwapa a le mantsi a santse a eteletswe pele ke bomme. In Botswana, 55% of families are female-headed, and children in these families do not have a father figure. Mo Botswana, 55% ya malwapa e eteletswe pele ke bomme. Ebile mo malopeng ao bana ga bana borre ba ba tsayang e le sekao mo go bone. Mme le mo malopeng a go nang le borre dipatiso di supa fa borre ba sena nako e kalo e ba e hang bana ba bone go nna mmogo. Ka jalo bontsi jwa borre ba gompieno ba godile ba sena borre ba e leng sekao mo go bone. Mme seo se dira gore le bone ba tlhoke go nna sekao mo baneng ba bone and participate in unhealthy activities. Uwile ka the emotional and the fatherless children. That's these people, they have a void. These are the people who batetse go Toronko because rona bo rabone re ntse mo harna sepe. Itsela ronto tshola ngwana o motogela. O dira sone se be se hore ngwana o go nna le this void for the whole of his life. O batla go ra tshameka le ba bangwe le ro biditswe. E re ba re ke go bolella papa eno ipotsa re ke go bolella mang. Modulasetilo wa lekalana la borre ke gore men sector monogae re magama a re fa letsatsi le le semedisiwa go ne go lemogile gore dikgang tsa borre di saletse kwa morago. Let us use this platform to spark meaningful conversation. A re diriseng letsatsi le go bua dikgang tse di tla re tswela mosola ga mmogo le go akaretsa go tla ka megopolo e ka re tsholetsang re le borre. Let us use this platform to uplift each other as men. Monongwaga letsatsi le ne le tshegeditswe ka gatase ga setlhogo se se rotloetsang botsogo jo bo lolwameng ja borre. Bethany Mando, BTV News, Francistown. Ga re tswelela lekgotla le lo kametseng dikgwebo monogae la Business Botswana le ikelela go netefatsa gore lefatshe la Botswana e nna itsholelo e ha go dingwana ebile e sa ikega thata ka puso. Fa bua ko moletlong wa ngwaga le ngwaga wa Business Botswana mono toropokgolo ga Borone tona wa lephata la papadi le tlhabololo dikgwebo re tiro yona ntsima o ne a kgolela ba Business Botswana seabe sa bone mo tlhabololong ya melawana go tlhama ditiro le gone go kabakanya itsholelo go rata moranyane wa pega. Tirisano mmogo magareng ga puso le mahamo ikemetseng ka nosi ke lenaneo le le nang le maikaelelo a gore maphata otlhe a puso le mahamo yo ikemetseng o ka tswela lefatshe leno mosola ka go kopanya metswedi ya bone ya madi ka banal dikitso le bomankge go tokafatsa tlamelo ya ditirelo tsa banni ba lefatshe leno. Ke nngwe ya tsela ya go thusa go tlamela letlhoko la ditirelo ga mmogo le ditlhabololo. I must take this opportunity to commend Business Botswana and exemplary leadership of Neo
Ke tla rata go akgola ba Business Botswana ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Rre Neo Nwaoko go bo ba nnile pelotelele mo go bueleleng Mahama o ikemetseng ka nosi mono. Go nna le seabe ga lona mo go tlhabolleng melawana, go tlhameng mebereko le go kabakanyeng itsholelo go a bonala. Puso ya lemoga mme ebile ya leboga maiteko a lona mo go tlhabolleng le go iseng lefatshe la Botswana ko pele. Nngwe ya maitlamo a rona a tebelopele ya 2029 ke go tlhama ditiro di le 500,000. Gore re kgone seo ke gore re dirisane mmogo. Tsholofelo e beilweng fa pele ga puso ke gore re tlhofofatse go dira dikgwebo le gore re ngoke babeeletsi. And well understood, are well understood. Yet we firmly believe that through robust partnerships, meaningful dialogue, collective action, we can rise to meet these challenges. Mahama o ikemetseng o na le bokgoni jo botona jwa go tlhama ditiro, kgolo ya itsholelo le go ngoka babeeletsi fa tiro ya puso e le go tokafatsa tikologo ya megama eo go dira sentle. Sales is a powerful reminder of the immense potential of collaboration. It is through partnership. Le gakologelwe gore tirisano mmogo e na le bokgoni. Tirisano mmogo gareng ga puso le Mahama o ikemetseng ka nosi e ka nna puso le dikhamphani tse dikgolwane kana tse dipotlana. Tirisano mmogo eo e ka thusa mo go tsamaiseng le go tlhabolleng itsholelo. And transform our aspirations into concrete achievements. Interests are aligned with those of the private sector. Maitlamo a puso a tsamaelana le a Mahama o ikemetseng a go tlhabolla itsholelo a lefatshe. Ke tla rata gape le go leboga ga le kgonne go tla moletlong o gompieno. Thank you for also gracing this occasion. Puso e tlamile go tlhama maano a papadisano a fokotsang dikgoreletsi, go tokafatsa phitlhelelo ya mmaraka le go tlamela dikgwebo ka didirisiwa tse ba di tlhokang go kgona papadisano le mafatshe a sele. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Ha re tlola lewatle la transatlantic re le ba kwa hatsheng la America. Mo malatsing a gagwe a ntlhahela a sena go fenya ditlhopho tsa botautona kwa hatsheng la America, Red Donald J. Trump o rotse lekgetho le lešwa la dithoto tse di tswang kwa ntle ga lefatshe la America ebile a tlhalosa fa tla simolola makgetho a mangwe segolo jang a dithoto tse di tswang kwa lefatsheng la China. Baitsanape ba gateletse gore mafatshe a tshwanetse jaanong a ipaakanyetsa ditlamorago tsa kgato eo jaaka kgotlang ya theko le thekiso magareng ga mafatshe a humileng bobe e tla bo e kukela. Tautona yo latelang kwa America, Rre Donald Trump a re o tla kgatisa dithoto tse di tswang kwa ntle ga America ka 10%, fa tse di tswang kwa China tsone di tla kgata ka 60%. Lefatshe la China le ntshitse tlhagiso ya ditlamorago tsa tse go lebilwe phadisano ya mafatshe. Ga re arabe dipotso tsa magatwe, mme fela nka gatelela gore dinto tsa phadisano di babalela itsholelo tsa mafatshe. Ka lebaka la koketsego ya lekgetho la dithoto tse di tswang China, dingwe dikhamphani di fuduga kwa China go a go simolodisa diofisi go sele. We should be able to. Seemo se ke bona se ka re sologela molemo ka jaanong mafatshe a ka fuduga a bo a simolola go gwebisana le rona. Tautona Trump o eletsa gape go emisa go fokotsa ditlhotlhwa mo dingwe dithotong tse di dirwang kwa lefatsheng leo jaaka dikoloi tse di dirisang motlakase. He's already called them, silly. Go lebega a nyegatsa ditshwetso tsa bogogi jwa pele, mme re sologela gore o tla boela eo morago. Sengwe se re ka se itumelelang ka gore go na le go tlhoka tekatekano mo mafatsheng. Affect the global economy. Makgetho a mašwa a ga Red Trump go tlhalosiwa a gomagometsa go ama isolelo ya mafatshe a tshwana a Aforika a ikegileng ka dithoto tse di tswang kwa ntle, mme gape a sa gwebisane thata le la America. Laone Legwale, BTV News. Wetso dikalo dikgang ga go di fela ha re sa di hukeletse ka khutlwana sa tsa metshameko mme kgaitsedi ya Kente Bogang Sebetela o forever.
tla ke go leboge wena Benson Phutego motswedi tshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Setlhopha sa kgwele ya dinao sa Mahalape sa BR Highlanders se fentse setlhopha sa Maung sa Sankuyo Bushbucks ka dino tse 4-3 mo motshamekong wa Liga First Division North ka Matlhatso kwa Maung. Martha Kaisara wa latela. BR Highlanders ba neng le bone baeng ba nile bone ba ntha go phunya thagala ka Joseph Nkgwe mo motsotsong wa bothano ya re beng gae ba santse ba jile kgakge. Donald Mapharing a nosa ya bobedi motshameko o tsamaile metsotso ile 34. Sankuyo Bushbucks bana ba tshwanelwa ke go chema ba tsomana le nno go kgaola ketapele mme ba bona nno eo mo motsotsong wa 40 ka kabelo kan Jimmy go fetsa karolo ya ntha ka dinno tse pedi tsa BR Highlanders go ile nngwe ya Nkurungu. Mo karolong ya bobedi dithopa di ne tsa thaselana mme ya re mo motsotsong wa mo 47 Joseph Nkgweng a boa a tshikenya letua a nosa ya boraro ya BR Highlanders ebile ile ya gagwe ya bobedi ya motshameko le ka wana lang Gurungu kabelo kan Jimmy le ene a seka a batla go sala ko morago a nosa no ya bobedi ya Sankuyo mo motsotsong wa 57. Mo motsotsong wa 67 Mmoloki Galetshetse a nosa nno ya bone ebile ile ya phenyo ya BR Highlanders fa ka fa lethakoring le lengwe Kalisto Mototegi a nositse ya boraro ya Sankuyo Bushbucks mo motsotsong wa bofelo go wetsa motshameko ka tse 4 tsa BR Highlanders go tse 3 tsa Benghae. Ke itumeletse batshameki ba me ba maitemogelo go Joseph Nkgweng. It's his first game as starter ha re simolla season e re ntse re mo introduce as a sub and ke itumeletse gore he scored a brace. My new striker on loan from Soa Flamingos, Mmoloki Galetshetse, scored a goal. Ke se itumelang go gaisa and ke dumela go tswa ga go pele re ta dira botoka re ka boela go morago ga go baakanya ka ha re sireletsang ka teng. Looking at our preparation during the course of the week, everything went well, but we had re ne re ipaakanyeditse motshameko o mekgweto e re nileng le yone ke go thagogelwa ga diemo tsa potako mo batshameking ba me ba batona segolobogolo ba ba sireletsang re feletse re dirisa batshameki ba botana ba ba senang maitemogelo a kalo ke solofela gore go tsweng ha re ta ipankanya. First division is a high tempo match whereby you need well-grown players. Morago ga motshameko o setlhopha sa BR Highlanders se ipitela se le mo maemong a bone mo lokong ya First Division North ka dintha tse 7 fa Sankuyo Bushbucks yone e tshegeditse maemo a bo 11 ka dintha tse 3. Martha Kaisara, BTV Sports, Maung. Moeteledipele wa Lekgotla la Botswana Badminton Association Modisa Utsile Badubi a re o itumelela ka fa kgaisano ya Botswana International Futures Series e sa tswang go wela e tsamaileng ka teng le ntswa batshameki ba monogae ba sa kgona go goroga go makgaolakganyeng a kgaisano eo a re utlwe Pako Strike. Badubi a re go tlhokana le ikatiso e tseneletseng go ka bona batshameki ba monogae ba kgona go phadisana ka mašetla mo dikgaisanong tsa selebegose. We have a very youthful team and re na le nako e leng gore re inetse jaaka e le gone re tla bo re bereka le setlhopha se mo sepakeng sa ngwaga tse 4 go leka go tlhabolola maduo a rona le go ka bona tshono ya go ka tsenelela dikgaisano tsa maemo a kwa godimo tse di tlang go gontsi tota mo re go ithutileng go tswe mo kgaisanong e. But overall we are very happy with how things turned out. Mo metshamekong ya makgaolakgang Diki Pangestu go tswa kwa Azerbaijan ke ene mofenyi mo letlhakoreng la borre mo setlhotshwaneng sa di-singles a sena go fenya jalo Kalombo Mulenga wa Zambia ka disete tse 2 tsa 21-13 le 21-14 go gapa bomampudi jwa kgaisano eo. Ke itumeletse phenyo ya me le maitemogelo a ke a anyileng go ne go le botlhokwa mo go nna gore ke fenye ka ke ne ka latlhegelwa kwa Zambia la bofelo ke tsenelela kgaisano yone ye. Mo letlhakoreng la bomme Fatima Razek ke ene mofenyi mo setlhotshwaneng sa di-singles a sena go fenya lewelana la gagwe Aminath Razek mo motshamekong o neng o kgatisa leitlho go leba a mo fenya ka disete tse 2 mme a latlhegetswe ke le nngwe fela tsa 22-20 14-21 le 21-15 go gapa jalo bomampudi jwa kgaisano eo. This was a good tournament. We've been here before as well. This is my second time in Botswana playing this tournament. And the last time we lost
doubles in the finals, and unfortunately we didn't make it to the finals in doubles even this year. Ke sa ntlha mo ditsong motshameki go tswa kwa Maldives a goroga mo makgaolakganyeng a di-singles ebile a bo a fentse go uta. Mo godimo ga moo ke ne ke tshameka le lewelana la me mo makgaolakganyeng, selo se se kgethegileng fela thata mo go nna. Ka go tlhoka lesego re latlhegetswe ke motshameko wa rona wa di-mixed doubles. Ntle le seo ke itumelela ka fa kgaisano e tsamaileng ka teng. And unfortunately we lost my mixed doubles match in the finals, and I'm a little upset about that, but I think I'm happy with how I played, so it was overall a really good tournament. Mo metshamekong ya di-doubles, Agil Gabilov le Diki Pangestu go tswa kwa Azerbaijan ke bone ba fenyi mo letlhakoreng la borre, ba sena go fenya Matthew Abela ga mmogo le Maxim Greenblatt go tswa kwa Israel ka disete tse pedi tsa 21-8 le 21-15. Mo letlhakoreng la bomme, Hasini Ambalangodage le Hasara Wijayaratne go tswa Sri Lanka ke bone ba fenyi ba kgaisano eo, ba sena go kgwathisa Amy Ackerman le Didier Lawrence ba South Africa mo motshamekong o neng o le mašetla fela thata. Ba fenya jalo ka disete tse pedi tsa 21-18 le 22-20 go ikgapela setsele sa gauta. Setlhotshwana sa di-mixed doubles se gapilwe ke Agil Gabilov le Era Maftuha go tswa kwa Azerbaijan, ba sena go fenya jalo Zayan Shahid le Abdul Razak ka sete tse pedi tsa 23-21 le 21-18. Kgaisano e a Botswana International Future Series e ne e tswalela lenaneo la metshameko la ba lekgotla la Botswana Badminton Association la monongwaga. Pako Sterek, PTV Sport. Otse Thabo Matlatsi wa BDF Tennis Club le tshepiso re ba tenne one habe Tennis Club ke bone bo mampudi ba di singles mo tikologong ya boroba bobedi ya kgaisano ya Caron Clinic Open Table Tennis e neng e tshwaretswe kwa IHS molepolle ka Matlatso. Matlatsi o fentse le tlhakore la borrem ka go fapha Mompati Chaba ka 3-1 fa re ba tenne a fentse Salome Matlatsi ka 3-0 kwa le tlhakoreng la bomme. Jessica Pilane o latela ka pego. Matlatsi o tsene mo motshameko o ka noto e kwa godimo a simolola fela ka go fenya sete ya ntlha ka 11-9 ya ga Mompati Chabe. Sete ya bobedi Chabe a boa kwa morago a dirisa Matlatsi diphoso kgapetsa fela maiteko a gagwe a motswala mosola a fenya sete eo ka 11-9 ya ga Matlatsi. Go bona se Matlatsi a tsosa tshameko ya gagwe a supa fa atletse go fenya e seng sepe gape a fenya sete ya boraro le ya bona ya deciding set ka 11-8 14-12 ka tatelano eo fela motshameko wa wela Matlatsi a o fentse ka sete tse tharo go ilengwe ka palo gotlhe. The tournament was very tough. It was very, very tough. Go simolola ko quarter final, it was a tough tournament. I nearly lost in the quarter final against Tirelo, but I think ke mo kgona ka experience. Finally, ne tlhoka le endurance entsi. The hall was too hot. So no go ira gore re nwe metsi a mantsi. So no metsi a mantsi gore ke ina ka ro oketsa weight, but hela in short the tournament went well. Ka go bomme re ba tenne yo mo maemong a ntlha o fentse Salome Matlatsi ka 3 lafo magaolakgang o ikgapela gauta le 1000 pula. Me I had a difficulty ka match wa final. Ko ne o ke dumelang gore o no le thata do ke winne 3-0. I was relying more on my coach. Ke nna ke mo leba for designing yana gore me wa khona go bona gore me o le o pallwa ke eng ga pallwe ke eng. I had a little bit of pressure mo finaling. I don't know why. Me hela I think I played well. Entse le mo kgaisanong e mo letlhakore la basimane la under 15 Thato Kgongwana wa Bontleng Tennis Club ke ene mo fenyi a ikgapela jalo gauta sejana le 600 pula fa maemo a bobedi a gapilwe ke Reneile Lekorwe yo o duleng ka selefera le 400 pula. Mo letlhakore la basetsana la under 15 Gabriela Tsiaka go tswa Maikano Tennis Club ke ene mo fenyi mme o ikgapetse gauta sejana ga mmogo le 600 pula fa maemo a bobedi a ile go go Boitlamo Nkele yo gapileng selefera le 400 pula. Jessica Pilani, BTV Sport, Molepolole. O tsone tshudiwela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana tonight mme fela pele re kgaogana tlakibusetse ka go Benson Phutha go golla tsene di goga kwa pele.
Tautona Advocate Duma Boko paketsa emeletse go leba phithegong ya ditemane ya Fesets kwa Antwerp, Belgium. Tona ko ofisinya ga Tautona Remo Etimohasa re puso e itamile go tlhomamisa kgololesego ya bobega dikgang le go ikemela ka esi ga bobega dikgang jwa puso. Fa mogoza metshameko setlhopha sa BR Highlanders se fentse se sanko yo Bushbucks ka North and go tse tharo mo motshameko wa League ya First Division North. Wetsone le kalo ra go hela go ba tepolo api mme re tla borena gape le puisano e khutshwanyana e morago ga dikgantse la modisa tlarapana ga go le galalwa ga le ya go khosi nga nne kagiso. Named after the late Kgosi of the Batlokwa people, Gaborone is the capital city of Botswana. This is the economic capital as well as the government capital of Botswana. Gaborone became the capital of Botswana after the country achieved independence from the United Kingdom in 1966. And has since then seen its rapid growth that can be credited to its political stability and booming economy. Gaborone is the heart of one of the world's largest diamond producing countries. The discovery of diamonds not long after independence has transformed Botswana's economy, and Gaborone is at the center of this transformation.